TV. Amberian kiadhisha kona ngushokiria nkatho cia mwanya mno ikwithirwa kiona kanya kwatane about Nteto cia Weru Thaa Mugwanja cia tariki 19 mweri wa Mugwanja mwaka 2022 mbeta WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria ni ati mucio maua yurayu ithera yokithara muno kumane na thoko ya kimera kia miraa iyuregeri kwithira yishokanaira ya ukabere okiaria biashara na kinya urokrombete kio bunge bwa gicigo bunge kia Gembe South niwe Jax Martin Baure a biashara brapombere kwithira bakithama kuma mushine yoyo amaua na wetantere ngie kwithira bagishoka nende no ntumushiyo yuregeretwe kwithira yishokaira yau tene. Twithirite turingikite sana no ndimbetha mibando ndimo na biashara inyomira na nkenda cia mandukene au wa electronics kuma mirara yethire ikuingwa itwithirite tukiathirikana inya muno no ntuba kwithira besi cia urire aeni kwina sore bara betu beite kuruta biashara ku ya wa Somali na sore baba ingi bakuma ntere tofauti cia Kenya ponde bombere kwithira betu thama ku maua na ukimenya uchumi bu maua kana Gembe South kana Gembe kwa in general pira biombite kwithira biukiria uchumi bwetu sana ni kimera kike mira lakini thaira turombere kuibwa breaking news ukulukira ki our president waziri wetu no Peter Munya kunaendea kuwa asante no ntuba kwithira wamenjitolea na mwankaru ari biashara kuma kimera kiu kiutangaswa kemera kiguruka biashara cia Thaa itukuona isirambirire ukirana ni ntukuyele na itukurombende ni baraba onde bari be kuthama baraba ndugu zetu wa Somali kinya baraba angi ndugu zetu wa Kikuyu ndugu zetu wa Imenti ndugu zetu wa Kamba na pia wa Masai na pia wa Western community tunawakaribisha tena mji wa maua. Biashara zimerudi nomo, kujeni tuendelee na biashara. Aya tugeta na mbere ni ati ayo bundi na ishumirete na kuriana na meri ya gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi iraririe ntere cia Kithongo akiuga ta cibitari ya Kithongo waziri wa urimi Peter Munya itakarare gavana amietherie level 4 hospital etena motungate ya kwagirithia ugima bwa mwiri na kinya etena mwanto ya kuwatungatira achie yaraya batere kwithira yarikwo ntigwiri twirwaria rwa gavana Kiraitu Murungi ruraririe ndene Githongo market ni onto bwa mbere kuga ati sibitari ya Githongo waziri Peter Munya ametherie level 4 hospital itena facilities ni urongo riria waziri Peter Munya aetherie sibitari ya Githongo level 4 hospital amigurire equipment ya milioni 47 including machines ya x-ray including worker room ya x-ray na machine utu achikia na gitareu de majority linda kwa kweja kwera hanto ethere sibitari level 4 maratasine lakini etena facilities ni urongo
na mwire atiri akeya kwithirwa nendete antu betu babuthuchi na antu bagithongo inya kethirwa ethire cibitari iu gitwa level 4 maratasine atabati kumita maratasine abecokia level 3 abati kuwikira facilities ziri kwendekana nikenda cibitari iria ou maratazi jaunani level 4 hospital irimeni level 4 hospital lakini nontu atendete antu bau kyo gatumirite cibitari ya level 4 amecokia level 3 koguo tucokire cibitari iu ki level 3 imakosa niontu centriment yonka nio itena level 4 hospital wajairi kiwanja kia Githongo Stadium likania gavana ethire kiwanja contract yejani na ngui enderete na ndi no uye na maiga na yetire nyamu contractor waka stadium mbecha ili abati kuriwa mwankana aru atarewa mutore ithinene ari bugenya banki ne mwenderie ntije kou bantu bagithongo abakuria atiri waziri Peter Munyana atigire mbecha ciejani cha waka stadium mbecha ri inachietire uri no na ndi choke biuria district Togeta na mbere ni ate kumwane na gasagasaira ya umire ntere chia maili 3 kienine kia maili 3 nara a Kristo ba kanisa ya kurine bombire kwethira bagieka maromba ya kurombera nthiguru ya Kenya kaitaka kwina ithurano na bomba kwetha bakiwata ogeni atongire bagie siasa ario ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na Kawira Mwangaza omba kwethira akionekana kinyawe agikinya kienine kiu no wende na mishemanio ya gisiasa Kawira Mwangaza mwena thiati bawe bethirete bakiwa ni ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi ombira kwethira akirea a Kristo bani bokenda bakwethira bakibanga maromba na ndia Kristo bai bethirete bagishumiria na kureana na meri bakiwa bopatari ni ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chebari na tumenyithesha na njira enkinyadiro Meangaratano ira yonekire ntugu ya Jumapili kienini kia maili 3 na ara at Kristo bakanita achia akurino babanganetie maromba na Kenya Kawira Mwangaza no aibumiria na timu yake ya kuringa kampeni kienini goiku atene sori mono moine tuwaenya kulingana na IBC shendu yetu inatosainire Kiraitu arasaina Kawira arasaina Rentore arasaina na twerwa kenda tutikeya kurwira kianine o muntu ni athura no ethirwe esaindie kie lakini rokere indiarere mno kuigwa king'ang'i akienda kondozigania na kanisa areta tenti ciake na itena banganto kende ya mucemania ni akomenya Kawira intangasite kiumia kionze Walira atongeria aba akurino baibumirite na kuga ati bo Nteto iri gutambua ati bariritwe kieni igiku ni ngavana Kiraitu Murungi wamwe na ukomborerwa kinya tenti ichiorongo nonto a Kristo bakanisa eno oya agakurino ibobongwa babanganetie kiatho giki no te musemani kinya yomwa twathithia ndene Meru County yo kanisa yuthamini ni mwana siasa ni antu bakanisa bongo barita mbesa kuinto bila vyetumika muno tent na kinya vyombo vila vya public address vila vyetumika ninkwenda ukureana na ukararia strongly meambo ya mheshimiwa Bishop Kawira Mwangaza ati ni Kiraitu ni orethiritwo arite interview ninkwenda kubumenyethia nama Meru bonde na nya kiari kwa niaba ya kurino ati oni ndethiritwo nkiria interview buru batu tutariri na tutakombori na tutera tumeri batwa ingwene to maromba oyo ntwatwa inyo kaga yo ntwatwa inyo uru kuri no gwende ibakuria Kawira ukaya kwethirwo aina ukuje burari na buna buragutumira kuga ati Ikiraitu abatetheretie kuthondeka kiatho giki na ebumirie au kwanika turariri bukombega mheshimiwa wera kuino sore bukombega tu mheshimiwa tafadhali wera kurino na kanisa yo no ntwakuwa batuka twariri kiwanja ira twasapa musemani oku buni bonda akana ni nyaburu na kwa mheshimiwa na thibitisho ate ni tulari katwari kiwanja batu tuto na message twari nacio mwene kiwanja ni risiti wini ndarite no te Kiraitu tobicie Kiraitu na iturete to wana siasa bonde na Kristo bonde ba Meru County kenda turombera Nteto
mbere ya kithurano na nyuma tariki kenda simariwe na mwaka yu kenda murungu abia thinira aritia kauwe kethirwe rio Kumegebe North Beton Class Chabari. Iboya Nicholas Chabari no tubariboti utogeta na mbere ni atege kundi gya kumaembu gya kuringira ndebe omurweriete kyo rais runguru wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition nibambirerete kwitheba gikinya maturene county Embu bakirutana karima wega ya kuringira siasa babe ya kura brabakomba kwitheba kireta miradi ya weti na mbere county ne eo ibatumirete kanya kau kwitheba kiringera ndebe Raila Odinga kwa rais wa batano wa nthiguru ya Kenya. Mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwani kwa mushiri na tumenyethia cio kuma county ya Embu. Atongoria a kambeni cia muungano wa Azimio thiini wa kaunti ya Embu ni macerete miena ngurani ya kaunti no makithomithagia aikia kura uria mangivota gugacagura atongoria ega na aria makavota kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa kaunti ya Embu thiini wa kithurano kinene kia mweri muku. Ni marakorwo magitara makiria a yuthi gukorwo makithema na kuthura atongoria aria maramavambia ithenya riria kumatariria meciria mao ma uthii wa na mbere. Embu ndiagirwe ni gukorwo ekirite mbevogu ekirite na Embu tona na rio tangikorwo ekiurira nundu wa gutwika ati atongoria matwikire na kumarumiriritie uria mwingi urauga ithenya ria mutongoria atwika nike muroria wa rori wa uguo ni marakorwa magitara ekaria kaunti ya Embu gukorwo makithura thirikari ya Raila Odinga na Martha Karua mari atongoria a bururi kuona nio mari na uvoti wa kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa kaunti ya Embu wa vamwe na kuthiria ciiko cia ungumania na wei wa mbia cia mwingi muthenya wa kureta andu vamwe na twita Azimio turageria go shape agenda yetu ira very clear ya purpose win purpose na mothers win na iyo ni twamiaria na andu othe ni metikira kwa kauri monja come date 9th makava papa na mother Raila Amoro Odinga Martha Wangari Karua na varia mararuta mavitia atongoria aria makoretwo magika kambeni kuma kithurano kithiru ithenya ukorwo makirutira mwingi wa kaunti ya Embu wira kwi andu matathie kuruta wira merwo ni Uhuru maruta wira matirenda kuruta wira wao ni gwika campaign makiraga andu maundu mengi na marakirerwa ni thirikari kabisa makirirwa riu tue umuthi andu maruga aganika turavena guo miaka ena vakuve miaka 5 riu andu magarurukite muno taguku Embu mwena ucio wengi kurai na andu wengi muno lakini mieri eno irathire iri kugarurukite piu ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa muciri Iboya Rita Mwaniki wa muciri no tubari botu ikuma kiri botu ya Rita tukona kanya kunogo kanini endi tushokerete na Nteto nkolokio kathiora mitambo. Gavana wetu Gavana number 1 Gavana number 1 Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya ga utongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira front date kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndene awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka Gist kende rweli ura injega ya kureta kinya investors
undiromba kura na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkuromba ntubego East mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mwezi Jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe gavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na reserve ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu ko Rwanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonya chibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yuga tukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Piping hot TV this winter on Maisha Magic Plus. Scorching drama as Bella gets what she deserves in Kina. Heated arguments in Salem. Joro continues to kindle adventure wherever he goes. Will family help ignite passion or extinguish the heat of love? And meet Sonora in a brand new show as she balances her fiery spirit with family honor. Red hot shows only on Maisha Magic Plus, DSTV Channel 163 and GoTV Super Channel 8. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda! Edith Mwirigi. Mugeni Nteto. Marito mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba gochwa giteke Mama County, Zakiratu taka Meru woman representative. Nde chwa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate. Nde na mibango mingi irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde mu youthi. Inkwelewa thina ira chonde Nteto ba thaira ntuko cionde. Nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Jwenana pompe kura cienu. Ririkana kundura ikuithura. Waturaga, wakiuraga, Mama County,
wetu ni uriku. Edith Mwirigi, maendeleo. Edith Mwirigi, watanero. Edith Mwirigi. Ngakuwata ogeni na nkatho cia mwanya no ikwithira witite na mbere kuwatane na bao tukindeto cia Weru Thaa mwanja twicokerani ati wakili Linda Kiome nwe munini wa Mithika Linturi kikurwirete kia ungavana bwa kaunti ya Meru na kiama kia UDA. Linda kuma ikuthurwa ni Linturi nethirite miang'one yoshwira Linturi kurani bwa kenda komba kwithira kia ya ngavana wa kaunti ya Meru. Linda beromba kwithira kithura wi Linturi arari wakili na kwi manto kathomba yethirite akia loka uturone bwawe kuma aikuthurwa kana kuma yego kuma kesiasa. Mwandiki wetu wa Nteto Maureen Kinyana ethirite agicwana na Linda omba kwithira gikaranthi nwe na omba kwithira kinjenje na kwenda kumenye imbibio biongwa biu bithirite bikia loka uturone bwa Linda na ethira bakathurwa ni bibio bongwa bangirite Ameru kithirikari yo. Linda Kiome Kitonga. Nikiinda rukiri njako wakili Linda Kiome uregitenerere niwe munini wa Mithika Linturi kiri rwiro rwa guchwa giti kia ungavana kaunti ya Meru. Ruru ni rugono rwawe kuma ari kuthurwa ni Linturi na rugendo rutembaro iya kuthira. Fine. Linda ambiririe kithomo kiawe cukuru ya primary ya Meru Junior, eta secondary yare ya Kieni, nyumene eta university ya Moi, haria getete kithomo gia sheria amona kinya ithomo bingi ta project management. Linda niwe mukaririgiti wa kiama kia mawakili rotererwa Kirimara, ni murungamiri wa rungamiri bange bandu angicha kiama kia mawakili Nthigurune. Nari rais wa LSK kuma mweri jwa Januari mwanka mweri jwa Thaa nyuma ya uria wari rais Nelson Havi kurungikwa. Nkurukine mumemba wa kiama kia mawakili. Na ndene ya kaunti ya Meru ni mumemba wa kanjo ya chukuru ya Otea ya Meru na kinyane munini wa mukaririgiti kiri kanjo ya sibitari nene ya Meru. Nibwega sana Linda Kiome nuntuba kuwata kanya na nkuruki gutukaribisha ndene njeku ogweta ukuthurwa we munini wa Senator Mithika Linturi kiri kithurano giki kijite kenda bwithurwa buri rwirone ruru rwa giti kia ungavana. Ntuko yaku yambiragia kiatia ni mantu jari kujethiritu ja kigaruka kumarira wari wakili ende thaiji kiti kingi gikwijirira wiguru. Oni maisha yako yachinjete muno kuma ndikunenkerwa opportunities kugwatira giti kia deputy governor ria twariki kuthuru tukoromba ngai muno. So ntukwekwe kawaida yambairia rukiri Thaa 11:30 nontu ndina twana twiri na into prepare twita skuru na kinya ndi mwekuru breakfast mukuru kwa noni mutayari shaira so mbukaera kainda muno ikenda mpamba igutiga nje kwa ikaribwega na anabagwita skuru na arwa ntuko nendeu muno nontu twitite campaign terene chia igembe na ure tubanga ntuko yetu twita ntere nyingi ontuko imwe na netomba kwithira twina janarwa twina muchemanio Igembe South tugachoka au twathirie michemanio iri Igembe South kulingana na kalenda yetu tugeta Igembe North michemanio ingi iri na twathiria kuthithia michemanio Igembe North tucoke twete Igembe Central yuna ndi tuketha tukavite constituencies ithatu ntukwimwe nembio yongwa Linda akirite gitenerere ria kampeni twe kuruitukira muno kurumwa nontu bwa kwithira batu ya tutithera twina mantu maingi itugukira kutukangia nja cietu so nkirete muno kwithira we mucemanione no kaigwa muntu ngi agiguchambia na wije thina ya siasa mantu jara tuchamba bwajo te mantu inyajama mantu jatithera jena any foundation
ombe gweta ke meeting ugatirimana na antu paga kwinga kiwinya kinkirite muno gweta ke meeting ogeta okethera antu batio kwenda bakugira mbu menye uni aibu lakini ngochokeria Murungu nkatho nontu so far utena ondereta mpingwa kana mbarirwa bothoku na kuringana na ugwe kiama giki kia UDA kirigita atia ndene county Meru kintu kia mbere mboraia na arambitete na ndi mukeni muno mboraia kethari bendete kiama kia UDA abai morina nto bendete UDA buraruto abathitheria bendete kiama kia UDA na kiu ikio gintu kia mbere mboraia na ninkaigua wogweta UDA anto bakagwirwo muno kiambikira inya nkamenya kumbe anto baibeto kethari bendere kiama abombo nthura nkamba kuromba kura cia Ruto president wetu Dr. William Ruto bakuvuga nandi au ni otore no ni otukwenda nkaboria nandi ri kethari bwendere Ruto kabomba ikurega jeshi ewe niyo Jaja nijo manto Linda akenda kuingia batonya wathanine zara zatagitwa ne anini bangi watagera thirikari ingi iriona iri ingi ikurukite focus yao irari antu beguru antu barabe na mbeca antu baraba kumbi kubanengira mbeca cha campaign na antu baraba kumbo banengira kickbacks lakini naandike thara kia mekejera na ikianto bandiguru batwe focus yekwa uninde ningwa ikethera igutetheria antu bandiguru ikende inyabo bomba igukira nore bomba igutetheria muntu gukira teko munenkira mbeca cha gutumira narwa no to umoni ora ruju akona mbeca iu iko muoni njira egochiaka na njira egochiaka iko muone riora omba kwita mbeca kuthithia mbeca kuthithia biashara kukurukira ge profession ya kwandi wakili indombete medical inturi ombe gututetheria kurugura trust na tukaraniria na mawakili betu ba county ya Meru tumbe gutetheria ekoro na akuru ntigwa kana barabate guchiumba jore afida Kenya rithaia kana ora kituo cha sheria kirithaia igatetheria antu bate kumba gwika mawakili tukarugura trust na tugachwa sponsors baraba komba kurungamira trust yu ikenda antu betu batikariwe ithina atwikie mathuganio kabere tukinyira tariki 9 mweri jwenana kura ikuringwa kwerekana Linda Kiome mithika Lenturi nibo governor oratha Lenturi niwe governor wa county ya Meru gintu kiu ibo bangite mbugora bukethra bugikongwira gintu kira ukethro kiwa nkoroneku gagitene kau gakinya tukeza kunengirwa gitentu kwe unkamberio churia ni rozo ire rokinya mpamberie kwitira antu ngugikenda bona machiara chakurira baketha batunengirete arampombe ikuga nkaruka ni mwaka jumwa kana ere mbone kwena change ge society chokere Murungu nkatho nawe mwire at least taku let down ngo change ikundi igana ngiri magana jaire nenkuona ndakurukira antu anantu ibombera twesasawa DG tuthithirie ngugi fulani ai burathithire gwa karoju tuenderere kuthithia kintu kingi twinya tukarega ukiona of course nka disappointed no ntondigwa ndingigwa ntei muno kugiria gutethia antu betu lakini kinya gikaura batu turuga kiamene gitu ti lazima yani tungangane turane no ndikenda no kwenda utongeria utongeri mwathani unenkanaira na kinya thaa ici turi aja na kumenya no ka mutongerio Meru so ke batu ikethra lesson ekumba kumenya thina iria antu betu bakurukaira Linda ni ajoketie kanya na kuromba akariba Meru babaringire kura kenda bojuria manifesto yao gwateni njara bungwate mbaru batu twabwitira ngugi kuringana na ura Murungu agatongoza kiamene getu kia UDA turuga twina Murungu na antu Murungu atutongerie wita ngugi njega na antu nabwi butwekura chienu na ninka buromba butwekura chienu butwimberie tariki 9 cia kinya bukaigwe ni bweno bwa tugwateni mbaru na buturingire kura Maureen Kinya, Weru TV.
Tugietana mbere ni ati mbere yari mwaria wa thirikari nene rungura wathani bwa mututigi mzee Mwai Kibaki na acokire icumiria na kuromba itikio gavana bwa kaunti ya Machakos na raithire tungata kwa ibindi biele iu ni miaka 10. Alfred Mutua atithirite mugeni mothiono ya Kenya muno kimantu ya gisiasa na ithirite akiomba na kana kireta mogaruruku kathomba kaunti ya Machakos yari okureta utheru kaunti neu. Mwandiki wetu wa Nteto na ithirite agicwana na musiasa o omba kwithira gikaranthi nwe nomba kwithira mutariria rukendo rwa we na rarwambiririe na mantu kathomba yarombite kwithira kiumbanithia kaunti neu ya Machakos. Atuke rugendo Alfred Mutua. To staff. Lakini tuanze interview. Dagitari Alfred Mutua achiarirwo ntariki 22 mweri jwa 8 mwaka jwa 1970 ni muchiarwa wa ntore ya Masi etora rinini kaunti ya Machakos. No tesila siende. Nyuma ya gutungata kwa kagita ka miaka 9 ari mwaria wa thirikari ya Kibaki, Dagitari Alfred Mutua nebere obichine mweri jwa 9 mwaka jwa 2012 kuruira gite kia ungavana kaunti ya Machakos runguru wa katiba njeru ya mwaka jwa 2010. Kuringana na Mutua ni ati we nari na umenyo bwa kiria gikubataro bichine ya gavana konari kuri boba amaragie giteke na nonto nari na umenyo bwa mathina jaria jarumirite akariba kaunti ya Machakos nawe atatere kanya. Mutua okiririe bendera ya kiama kia Wiper na arachinda na gichunche gia kura 71 kuma kirigana gia kura iria ciari ngeru ithurano ne bia mwaka jwa 2013. And when I looked at the new constitution, I realized that all the things I've been talking about, the things I like to change, especially for my people, I could achieve that as governor. You know, initially people thought that the senators would be more powerful than the governors, stay in the national government. Actually, one person told me that a governor is just a new name for a local mayor. He's just a bigger mayor, you know. Daktari Alfred Mutua atatere kanya endi na bangire thirikari yawe na kwambiria kuritera karingogi. Gukurukira ugi bwa utongeria njota ya Mutua nionekere ni nyomba cia Nteto ari gavana wa mbere kugura ambulance okiri itura ya kaunti yawe onto buria bwa mukirwe na nkero ni akari na gukiria rwangi rwa ugima bwa mwiri wakibwa cibitari cia kinandi cia kuragurira murimo jwa nyimba na cibitari cia kiwango kia level 5 na level 6. Machakos County was in shambles, just like any other place. For example, healthcare. You could smell the hospital, the placentas, 200 meters from the hospital. I mean, there was no water in the hospital. There was no power. Things were not functioning. Today, Machakos Level 5, I can say, is the cleanest and the most efficient public hospital in the country, without any fear of contradiction. We have a Machakos Cancer Center treating people for free. We have ambulances everywhere. Our people are being carried by wheelbarrows, you know, being carried by mkokotenis. You know, I bought an ambulance for every location. We have transformed. I mean, roads were not there. I remember when I was campaigning, cutting through Mbuni, for example, you know, from Mwala and all that. That 3-kilometer road, you know, Jomo Kenyatta had promised it. With Moi had promised it with Mulu Mutisia. Akina Kalonzo Musyoka had promised it. Mwai Kibaki had promised it. Uhuru Kenyatta promised it. Nikasema wacha ikae. I built this road in 3 months. 33 kilometers. That is nearly 8-9 years ago. The road is still there, in good shape, serving my people. So there was hardly any road problems of water, electricity. I've been able to put Mulikamwizis basically in every single market in Machakos. Gavana Mutua niwe wari gavana wa mbere rungu rwa mieri 2 wathanine gutongeria wambiriria bwa mubango jwa wonjorithia kiri thirikari cia matura juria jwa kuchiriria onjorithia kathomba. Mubango jo ni jwa tigirire bari gwikira kirore mbitikanirio ya kingogi ya mung'ana jwa mbecha chiringi trilioni 2.1 kuma kiri onjorithia ba. Basically building up what we wanted to build up was a new city to bring in investments. But unfortunately, Senator Mudhama went to court, and you know, my people can give you documents to show. He went to court and we got an injunction that really took away all these investors. We signed 2.1 trillion shillings
for investors to come to Machakos, so it can even build a Machakos that is equal bigger than Nairobi. Kuri mwakene jwangirithiri 16 ngavana Mutua na ambiriria kuibanga ni ontubwa agutetera gite kiawe kia ungavana na arathondeka kiama kiawe kia MCC kuri mweri jua 8 tariki 25 mwaka jwangirithiri 16. Ontubu ni bwonekireta kana agitokoroku bwa kwenda gutwika rutogwa kiri mugongo jua ikamba onde kuribo bari ombere yawe. I got re-elected in my second term despite a huge so-called NASA wave. People said, Mutua, you've done well, but singunga mkono tu Kalonzo Musyoka na Raila na wengine ndio upite. Nikasema hapana, watu wa Machakos si wajinga, nimewafanyia kazi. I'll get re-elected. Wakasema hapana, you've been a good guy, but there's no you can go against the tribal wave, the NASA wave. Wakakuja Machakos, NASA. Nikawa NASA, you know, and I've served my second term. And I NASA'd them, not because of just my looks or my talk or anything, but because of the work that I had been able to do in Machakos. Watu wakasema kuna siasa na kuna kazi. Huyu kijana amefanya kazi. You face politicians who want to overthrow you because they think that you're going to be the next kingpin. So they work so hard in trying to stay for you. You'll face challenges of finances, but the thing is, just move on, have a plan, face it as it is, but most important, serve your people. Magamba kuma kiri aregani bawe na atongeria bange ni bimwe bya mpinga nene kiri utongeria bawe ankoroki guchererwa kwa kigina kuma kiri thirikari nene ni untu bwaritiri utungata bwawe kiri akariba Machakos. Challenge has been the disbursement of funds. We've had massive control by the national government. It's as if the national government really does not understand the importance of devolution. Monies come late, that leads to pending bills and all those structural problems that we have faced, control of budget problems and all that. So it's been a very big challenge. So you start a program, you want to finish and move on, you're not able to finish because you can't pay your people. Not because you don't have money, but because money is coming late. When it comes late, the amount of bureaucracy by the control of budget makes sure that it takes 3 months to do what should be done in 2 days. What they do in 6 hours in Rwanda is taking us 3 days in Kenya. Amona bo Mutua ari na manto kathomba jari akaririkanirwa utongeriene bwawe bwa miaka 10 kaunti-ini ya Machakos na riria ari muriti ngugi wa mwingi. Amona bio ni urimi gukurukira ndoje onto bure butigite akuri na bia kurebia kung'ana kiri akari. Today Machakos is the only county of the counties that when we joined devolution 2013 were in the food relief system, is the only county that has been removed. We are no longer a starving county. So that to me is a legacy. My people are no longer have to face the lines, there's a shame of food relief. The other day when they called counties to State House to be given food relief by the president, Machakos was left out. Why? We are not a starving county. We are above average. We are not where we want to be, but if the next governor is able to continue the work that I have been able to do, Machakos will be able to feed Kenya in a few years. Nkiripotera Nteto cia Weru TV, Deako Adietoa. Ni mwirigi wacharete. Ibwaya mwirigi wacharete nonto boriboti watwekire gatanto Nteto cietu cia Weru Thaa mwanja ngakwendera kaita kiana ntukwenjia yoyuri thari mwabia murungu mwenenya beto Winnie wa KINGERU.